aha bwaci ati ngimwe nimwe kukira futero mu mashwe go secondary school aha bwaci rukugeza uko urukwenda ngo ugezeho kopi ati noreba abesha nguza binde bakabi tubaratandikire bari bakabi bakakopa bariya no mangu na epasayine ebyeshongure byakoze rekavaze bya conscience kandi akamuneza korabo ya gamururu Kore media niyo yonke yo kushanga hebirungi nkebyo Sekwati Kore media birankore Yes alright abarufitire bari Kore Media TV amazina ni MC Mashwe konkaburisho kandi program nekibozi mwebare okuyona yimirwa muri ahimurwa mu wokingira program eji ekimurukora n'ikirungi munonga kandi ninyongera kusimba abanywanyi bita barufite kamesente nyingi kugira ngo program eji yongere mu mesho abankore videography na nkore photography ni mwebare umurimo gumurukora mwebare tuteka makasente kanyu tikabasa kwanza tambuza program mu mesho abone bashango muri rwago plaza aho mu rembo rwambara kandi bakugira ngo iwe no mukoro gona babasa kwa ofite reception kandi still bagarika bakwatira na video ningashiba kukwatira umukoro gwawe bashyire ningasha batera nambo ya 0 mushanje itanina 2021 ahasigara buri kimwe cyose kubanki kutamburage buri kimwe cyose kubanki kigenda cyo misho erizo bana baretero mu shongo zomana mu industry no mu shongo zomana mose n'umuhura music yeye bamweta Jeno Kagame niza ngena tuganire matugambire kamaze mwakira turamuseho ahasigara tugumize mu misho ramusaba ufitire bari Kore Media TV ahasigara tugumize mu misho amazina bayita Jeno Kagame umucwezi kana ashimirwa kubari Kore Media na MC Mashweko babure mnonga nienda aho henyine banze tushobora amazina gawe aha bwakiyo nko muntu urukweta Jeno atachana yetire Jeno ndio mu industry ya music ndi general kutari kuba general wamahe konko mu lyrics ningashiraka byene be kunku bigita na appearance yanje ndeba uninjara na kuba Jeno o music mbona rangu tor rukurutu tor sergeant tor captain tor corporal or Jeno tindo wa LDF ndi Jeno ecyakabira amazina genyina gawe haba cyo kweto mucwezi hati abonke ninye to mucwezi nakugira ngo ndiyo mucwezi nishonga abwenye ko kwa kugira uti nibanye tanka Mashweko nanye nibanye to mucwezi haba kibakwe bakarukubatiza okeja wa leta ho bwanyuma wakuzire kikagenda kitizineryo hati nanye mbwene Mashweko tinga kushobora kunarubwine agahanga nabarebe nimba shobora ngo nibinja bakimburize kibuze konka nanye tinka umanye ko nakibwine tim ahat mwe nanye nishobero tinka umwe ko nakibwine izinere tinka umwe ko narubwine konka tinyine shongana riyo buzima mwini ukaza kura wara kweto mucwezi akubanye ko nabenza kufita nkanta sibura kutabe tuzo mu ishomero mwe nkamba toroko babara mwe nukarenyewe life yanje inari ivingire ekere mu rucezi mazuma ukurugumba mpaka na hata hundi kugira ngo no mutakwatiriyo mbara tinkusibura nabanyanda mwenu karenyewe ndio muntu uri kuraka kwecho muntu speed mwenu ndio mucezo mu mazima gargo omumbera yona noza yoshaba oza yoko mwene yonka itashabira yanyu noza yoshaba noreba nyo kushaba kwanje banu kutana no kwabandi nora abantu banu bakero mukesha bazasande kushaba achachi kunkanyo buri shamwendeze kiro nimba nishaba nyo nuwo hanga wanje ogwe nyo kushaba achachi tinkuzayo kunkanyo nishabiro munju yanje shamwendeze kiro ishaba hanga mpurira kandi byanje binkora nabira bisamu speed kutari kubanza kurwana kare byanje nimbikora umuringo gwampora gutari mu kusadaka gutari mu kugamba kuba abantu kurwana ruhango wanje wonkushaba tuwa kurwana kurekana wo businje mbwe no kutungura wowe ntunguka nakwetegereza Kagame ndongo ukagitandika wireki endongo nkagitandika 2022 agone after covid nubwo nshoze cyeshongoro cyo mukankana ne video yanjye yo kubanza aho none atandikire mukankana ikishongoro cyo no kwacu kwandikire kandi ukakirekodingira mu studio iki ikishongoro cyo nkakikoro wa hasira beats haza chika ekeri cover ya wadank yana ecyadita cya ati nyona nakora umukankana konka this guy Sakaraman ditacha credited me so ntugamba no kugamba mwenu kikanyongeraho akujya mukakosa read muye kandi akakwereza ursa akampereza ursa kuba kunojya ngutarara umpire
YouTube kuri kitariyo Namanyo bwiro bwenge numukira kuhika kuno yetamwe nato ngogwana ndakucyura okora noreba copyright yonkane tekabara ku strikinga trust me ko kukikora ite copyright nene kuragira nanye wakore cyanje ntakwenda wakiteka yo tinimba ninkireba unajya kata kucyenda kanaza kukihayo so wakora umukankana nakora umukankana nija kunabe nkozero umukankana abantu bangambire bigambo ngo sound ni imigwe fire nahura naye tamwa najya ntikankoreye ikindi nakoreyo kanyena nyikundira umuhima nacecho kunabe ndiyawo naracagira kiti nakore ngoma yankore kunabe nabe nakora umusiri mbenu nyizire ninkore byeshongoro abindi karete bakaberebere tubakobumanya konka wagezeho kumfollowing abacyaba kumanya bono bamanya nka batakabumanyire cyane nabo babumanye barebe message iri kubera yo mbintebe aha bakimo kukunda munonga beshongoze muri kukunda munonga gukora music konka mutakufuye ku promotinga music yanyu muri gukora ukikore cyashongo hate binde bihugaho hata norebe cyo kutwita no offers umuntu twakwereza offer neki wo kwisokire kura uzare kiriya usigisibwe cyenyuma kandi cyenyuma kifana cyakiri kirungi kandi n'ikindi mazima noreba itita kujya notakabune management no gumisire mwenu kai no nsirizibwa munonga okufuna ki chanceje yo ku cyanye bano kunyeba mazima anyway Kagame kareba henyuma aho rukugamba ngwiwe Nina Rose n'umukazi wawe mbenu urukumwetekaho abakimuri kugezaho kwefasa beshongozi abatari kubamanya abatari class zanyu abakimuri kugezaho kwefasa beshongozi nkabo hata nore amashweko buri okwetenga tukahoga nyo nambwenu umuten commandments cyisigize ntakushisha don't kill Neche cyisigize ntakora cyeki konko kwetenga ko mwene mukureka ntwine kwetenga bishye Nina Rose nkayikana kwenda kujoininga nupabweyi na kayone kikono bakintera still Nina Rose tunagera ndatanamureba nabirgabe bya nupu nabye sasa na politics kanze rigiho noreba ndata kwese babantu hariho umuntu kurora kwetenga uri kugira ngo kuyakubanka munywano wanje hazo musiko mu ngeri yona kugira ngo mpaka kagerata akaba munywano wawe konka binje bakirebera umunankeje ndije konka ito ntot mbashe bwate najya ngo ayo munywano wanje bwo kare namwese ba mbashe ndimubwo yo kugira ngo nangwa tinka wasa kumunywano rero karevuye kugira ngo kiteke nashomere tumbena nankati nyumwe nugo ni umukazi wanje me noreba neco nakone kakarikaje wakunde muntu cyoreke reka kukunda muntu okagerota nyigisirizo muntu ogo wakunda ikintu kwenda kubuza Kagame ituje tukarebaho wareta keshongoro kozera keshongoro katsakambara konka kungire kurana huruyigize keshongoro cya epas cyenyini aha bachi atinki mwe nimwe kukira futero mu mashwe go secondary school aha bachi rukukiza ko urukwenda ngo ugezeho kopi ati noreba abeshonguza binde bakabi tubaratandikire bari bakabi bakakopa bariya no mangu na epas ayine ebyeshongoro byakozere kavaze bya conscience kana kamuneza korabo ya gamururu so mbona twiyakope ni wanda ngo mkope kopa it's a cover song creative cover ni ono wasa kukikora ugira oti okunkunda kamiliyoni kankorete shongoro kimwe kugira ngo bafanize ba kamiliyoni bakamangu ugu nawe nakunda nanka tokamanya tona ntwenda kwimuka matona ntwetenga platform wote sibira repasi esiba muntu ndi mpaka twine kwimuka ba upcoming mwimuke bantumwe kandi nyenda kusima Fame Records nonkorete shongoro echo nambone shayo na pasi naza kuja Fame Records twagambere buri kimwe cyahwire na ba TikTokers banywani banje ba followers banje kuna postingira ka video yako pasi aka commentinga anytime pasi naza kuja muri mbara Fame Records Yori mnonga industry abana bari mu industry no bahereza bugambo kiturukwendera abana bari mu industry nibahereza kugira ngo bantumwe kacha koine nuko kawe ecyangwe cyoriya to kumoko yakigwine utariyete ngo umuntu utakumanya hakwihamani no hendero giro mu accident kandi nyenda kwimusya nina mushiki mutogo wakweta Shivano wa mami no mushiki ari kumakweshongora ngo atakamanyira habwenki uranga yamuhira talent ejo nanisha bakugira ngo agenda yesoting amengwa ine talent wakiriyo mbintu bibi kuzanazana konka industry yitu no mane fa kugira ngo banywani bitaba turite bakutugambira amazima ubwo mwana abantu abamuriho hoje ngo bageze bakamugira ngo yeyongera mu misho kora video ainebye akakora keshongora aho abantu bakamatu konka ubwo mwana yishongora je nambo nese murebe Shivano wa mami bari mnonga Kagame naniye nango turukwendera hereza abante namba yawe yesumu abakonwenda kubukinga shows na mukore ndejo
kandi ubagambire nawe bakubasa kuya music yawe bagumize musibara bafite bari Nkore Media TV turukwendera ati bantu mwe nyondo bwo kuzankore Media TV no funa music yanje offices zawo manu mahuziri ni mwija mu gicyadra music yanje na YouTube ruho enamba yanje 0779013126 no funa rahanga bampero mu gisha nashimira kureba MC Mashweko kandi tsimira kimwe Nkore Media kunojya nguteru nite tutakubentura bo mishoganyi ko kutwara boherizo webare mnonga abantu batureba bari Nkore Media TV MC Mashweko ngo mazina program nekibozi nanyine Kagame nanyine Geno Kagame omchwezi kandi rizo no namba retire mugumize mbase kwa mfollowinga mukutiyona YouTube TikTok Facebook WhatsApp X na handi hona tubatiriyo kandi mbase kwa mfollowinga otherwise mugumeho mutakaragaho Nkore Media feel Nkore Media niyo yonke yo kushanga ebirungi nkebyo Nkore Media feel Nkore